Bakwethu vumani ngilamukele kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli likuphendule. Olamukelayo ngumfundisi uNdlovu esindlovu, ngihamba lo mfundisi uOB Mpofu. Lamhlanje impofu kayikho kodwa izaba lathi kunsukane eseduzane. Mfundisi OB, siyakwamukela. Siyabonga. Ungamukela abalaleli. Salibonani balaleli, siyathokoza njalo ukuhlangana kuleli iviki lapho esikholisa khona ndawonye ukufunda ilizwi likaThixo. Sengathi uNkulunkulu angasenzela umusa asiphe ukuzwisisa lamandla ukuthi siliphile leli lizwi ezimpilweni zethu. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga mfundisi OB, siyabonga abalaleli. Ngithemba ukuthi incwadi kaSambulo kulezi insuku incwadi sibili ebilayo lexhathayo nxa uthanda, ngoba izenzakalo zomhlaba ziyasitshela ukuthi asambeni incwadini kaSambulo loDaniel sibuza imibuzo ukuthi esikubona kusenzakala khonapha kwelakithi laphetsheya kutshona. Incwadi le iyasichasisela. Sikhangela uSambulo lamhlanje isahluko sika 12 mfundisi. Kodwa ithini singakangeni kusahluko sika 12 sika Sambulo lethe ugwalo esiluphethe ngezandla olutshisayo lalo futhi olukhuluma ngensuku zokugcina, ugwalo oluhlona impikiswano enkulu elithi ngesilungu the great controversy, silunika mahala kungelambadalo. Lolu gwalo kunombolo zocingo 0718444196. Mfundisi Mpofu, ake sikhangele uSambulo ngo12 kanje sifunda amavesi amangaki lamhlanje? Sikhangela uSambulo ngo12 sisukela evesini elika 1 sisiya ku6. Sambulo 12 ivesi ngo1 sisiya ku6. Ngizayifunda lapha. Ithi yona kwaba khona ukulwa ezulwini. Kwaba khona isibonakaliso esikhulu ezulwini. Owesifazana embethe ilanga nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe. Nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi ezili12. Ekhulelwe wakhala, enemihlelo esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Bheka nango udrago omkhulu obomvu, enamakhanda ayisikhombisa lezimpondo ezili10, nasemakhanda akhe enemiqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni. Nodrago wema kwesifazana obeza kubeletha, ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Wabeletha umntwana wesilisa oza kubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi. Nomntanakhe wahlithelwa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Verse 6. Owesifazana wasebalekela enhlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku eziyinkulungwane-260. Fundisa kusichazele ukuthi lapha kukhulunywa ngani, ikakhulu singakhangela isahluko sika 12 sika Sambulo lesika 14 kukhona ukungenelana okuthize, kuyini ukuzibambanisayo? Siyabonga. Sikhangela incwadi kaSambulo sesisenzikini yakhona khathesi. So izahluko lezi ezintathu uSambulo ngo12 lo13 lo14 yizahluko eziqhathekileyo kakhulu. Abafundi beBhayibheli abaningi bazibiza bethi liBhayibheli elincane. Abathi ngesikhiwa kuthiwa yi-miniature Bible. Ngesizathu sokuthi izahluko lezi ziyisifinqo sembali yonke eyeBhayibheli. Ziyasivezela imbali yeBhayibheli kusukela ekuhlamukeni kukaSathane ezulwini kuze kuyefika emaphethelweni embali yomhlaba. So ungathatha izahluko lezi zontathu uyabusule sifinqo seBhayibheli lonke kumbe esempikiswano enkulu phakathi kukaNkulunkulu loSathane kanye lecebo losindiso. So izahluko eziqhathekileyo kakhulu ziveza kanye indikimba yencwadi kaSambulo eveza ukunqoba kukaKristu phakathi kwempikiswano enkulu ayilwa loSathane. So izahluko ezimqoka izahluko eziyisifinqo seBhayibheli ezisivezela imbali yeBhayibheli kusukela ekuhlamukeni kukaSathane kuze kuyefika ekuphetheni kwembali yomhlaba. Mfundisi, ngiyakwazi sizazifunda ngasinye kodwa ke kubalaleli lapha kunzima kangakanani ukuzwisisa izahluko lezi? Kulula yini ukuzwisisa kakuhle njengoba ziyafinqa imbali yeBhayibheli? Siyabonga. Okumqoka lapha
yikunanzelela okwakuqala esike sakuthinta singenisa incwadi kaSambulo likaDaniel ukuthi incwadi lezi zilotshwe ngemifanekiso ethile. So umuntu nxa efunda lezi ncwadi kuhle ukuthi azwisise khona lokho imfanekiso yakhona abekwazi lokuthi ichona njengengcazelo yani eBhayibhelini. iBhayibheli iyachaza ukuthi imfanekiso le esetshenziswe ichoni. Ngezinye indlela nxa ungabakwazi ukuthi imfanekiso yakhona ichoni ube sukufunda kuyahlanganiseka kuhle kuphume kuhle ubekwazi ukuthi hayi lapha ithi incwadi. So zizwisiswa ngokuzwisisa imifanekiso esetshenziswe khonapho, ungakuthathi njengalokhu kubhaliwe. Abathi bona ngesikhiwa kuthiwa literal interpretation ukuthi ungezwa kuthiwa owesifazana futhi ubona sengathi ukukhulunywa ngowesifazana sibili ongumuntu. So kuqathekile ukuthi sibekwazi ukuthi engabe emele olunye ulutho kunjalo. Akuhle usingenise phakathi mfundisi lapha ke suhle waqalisa ukuthi wesifazana singenise phakathi ngemfanekiso kakhulu sikhangele lo wesifazana lapho kwabala ngaye kulento eziningi ezibalisiweyo inyanga inilanga lemqhele lani ezinkanyezi. Akusichazele ukuthi kuchoni lokho. Siyabo indaba esifisa sichazela lapha kubonakala owesifazana owesifazana esingathina ngowesifazana oqotho kumbe owesifazana ohlambulukileyo othembekileyo oziphethe kahle owesifazana esimbona. Ngakho ke sokumele sibuze umbuzo othi owesifazana umeleleni kusiprofeti. Yimbuzo esifisa siuphendule la. Ngizafunda nje amavesi amabili mhlawumbe. Isaiah 54 ivesi ngelika 5 lo 6 ithi yona ngokuba umenzi wakho ungumyeni wakho nguJehova Sebawothi igama lakhe ongcwele kaIsrayeli ungumhlengi wakho uyakubizwa ngokuthi uNkulunkulu womhlaba wonke. Ngokuba uJehova ukubizile njengomfazi oshiyiweyo nodabukileyo emoyeni. Umfazi wobutsha ukhona omalayo na usho uNkulunkulu wakho. So lapha uIsaiah ekhuluma lo Israyeli uthi yena kuIsrayeli uNkulunkulu ngumyeni wakho. Ngezindlela uIsrayeli ungumakoti. Uvesi 6 uyasitshela ukuthi ungumfazi ungumakoti kamyeni ungumakoti kaNkulunkulu. So ngezindlela uIsrayeli libandla likaNkulunkulu kuTestament elidala. Nxa sesisiza kuTestament elitsha sibizwa thina ukuthi singaba kuIsrayeli ngokwakomoya ngokukholwa kubani kuJesu. So nxa sibone eBhayibhelini lapha sibona ukuthi ibandla likaNkulunkulu kumbe uIsrayeli wakomoya ungumakoti kaJesu kumbe ungumlobokazi kaJesu. Ngezinye indlela ibandla likaNkulunkulu nxa sikhangele isiprofeti eseBhayibheli limelwe ngowesifazana kumbe ngithi mina owesifazana umele ibandla likaNkulunkulu. Ungafunda kuSambulo 19 ivesi ngelika 7 lo 8 futhi iyagcizelela umnakano ofanayo. Ithi yona masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado weundlu ufikile nomkalo uzilungisile wanikwa ukuba embathe ilineni elicolekileyo nelikhazimulayo nelihlanzekileyo ngokuba ilineni elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele. So lapha kukhulunywa ngomshado weundlu nomkawundlu. Umkawundlu libandla. So ibandla likaNkulunkulu limelwa ngowesifazana. So lapha nxa ukhulunywa ngowesifazana lapha ombethe ilanga eme phezu kwenyanga kukhulunywa ngebandla likaNkulunkulu eliqotho. Ngowesifazana lo wembethe ingubo ezimhlophe kumbe ngithi mina ngowesifazana othembekileyo. Nxa sisiya phambili encwadini kaSambulo sisahlangana lowesifazana ongathembekanga. Ngowesifazana othembekileyo kumele ibandla likaNkulunkulu. Elithembekileyo kumkalo. Elithembekileyo kumkalo kunjalo. Ngithemba kuyacaca mfundisi khonokho abalaleli bangakubamba kuhle abazukulahleka. Kunjalo. Ngoba kungaba bangalahleka emfanekisweni bazazithola sebekhatshana. Kunjalo. Siyabonga ukuthi usichasisele. Mhlambe sokudinga ukuthi ukubambe ngakunye laphana ugqoke ilanga inkanyeli inyanga lakhona konke ukubaliswa lezi nkanyezi sikubambe ngakunye lapho ukuthi kuchona. Kuchoni ilanga sikhangela ilanga kuqala. Siyabonga silokho sikhona phana kuvesi ngu1. Yevesi 1. Iyasivezela ukuthi kubonakala owesifazana ogqoke kuhle wase
embatha ilanga wanyathela phezu kwenyanga lapha ekhanda lakhe kuthiwa kulemqhele elezinkanyezi ezilithumi lambili. So ilanga kathi limeleleni njalo lokuthi mfundisi ungakadluli ukuthi umuntu angembathi ilanga lanxa ngakuthatha literally kunjalo kakuvele kakuzwakala kunjalo ukuthi akula muntu esiyasimbone embathe ilanga kunjalo. So kuyasivezela ngokusobala ukuthi umfanekiso le uMalaki ngu4 lapha iverse ngelika 2 ithi yona iBhayibheli lapha kepha kinina enilesabayo igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo niyakuphuma nithukele litshekule njengamathole esibaya. So iBhayibheli yasitshela lapha ikhuluma ngobizwa kuthiwa lilanga lokulunga. So lo obizwa kuthiwa lilanga lokulunga ngafunda usehlu zathola ukuthi nguye obizwa kuthiwa ngumsindisi. So ngezinye indlela nxa ukhulunywa ngelanga lokulunga eBhayibhelini kukhulunywa ngomsindisi. Umsindisi ngubani? nguJesu. So nxa iBhayibheli ikhuluma ngolilanga lokulunga kukhulunywa ngobani? ngoJesu. Nxa sesikukhangela ke eBhayibhelini uzathola ukuthi uJesu eBhayibhelini uvezwa ngaphi ngokucacileyo? Uvezwa kuTestamente elitsha. Yikho sibona khona ukuzalwa kwakhe, umsebenzi wakhe, ukufa kwakhe, lokwenyuka kwakhe ngaphi ebuyela ezulwini. Lezi ncwadi ezibhalwa ngabapostoli zifakaza ngomsebenzi kaMoya Engcwele esamphiwa nguJesu engakabuyeli ngaphi ezulwini. So nxa umama lo kuthiwa umbathe ilanga, ilanga limelele uJesu ovezwe kuTestamente elitsha. Ngezinye indlela singathi thina ilanga limelele iTestamente elitsha eliveza uJesu. So kusitsho ukuthi umama lo uphila ngenkolo ayithethe kubani? kuJesu. Nxa sesikuhlanganisa konke okubili lenyanga siza kubona ukuthi kathi vele ibandla likaNkulunkulu leyeme ngaphi kumbe lilawulwa kuyini. Kodwa ilanga leli limbathwe ngumama lo yikuvezwa kukaJesu esikuthola kuTestamente elitsha. Awuyiphindi ungani uhamba kancane kancane mfundisi, abanye sibambela khatshana. Abayisibambela khatshana kuyezwakala kodwa umuntu ngiyaqala ukukuzwa kuphinde kancane kancane isikhathi siyavuma. Siyabona. So sichazisa lapho ukuthi uMalaki usivezela ukuthi uJesu ulilanga. Ukuthi umama lo olibandla. Yes. Wembethe ilanga esithina nguJesu ovezwa kuTestamente elinjani? elitsha. iTestamente elitsha lifakaza ngobani? ngoJesu. So umama lokuthi umbethe uJesu lokulunga kwakhe. Kumbe ngithi mina imfundiso kaJesu eveza imisebenzi yakhe esiyithola kuTestamente elinjani? elitsha. Ngezinye indlela usithi ukuthi ngapha phezulu umama lo ulawulwa nguJesu, ulawulwa yimfundiso kaJesu, ulawulwa liTestamente elitsha eliveza uJesu. Siyabonga mfundisi, kujulile lokho. Ngibona ngazathi labalaleli bazavumelana lami ukuthi ungaphungubala nje utshelela ungakhutha izinto eziningi. Kunjalo. Sichazeleke indaba yini lana esikhulume ngayo? Inyanga engaphansi kwenyawo zakhe. Kunjalo. So wembethe ilanga unyathele phezulu kwenyanga. Unyathele phezulu kwenyanga. Ngezinye indlela ukuthi yena umama lo uphakathi laphakathi. Uphakathi laphakathi kwelanga lenyanga. Yindaba esiyibona lapha. So sigijima eBhayibhelini lapha ke sithole futhi umnakano ukuthi kambe inyanga le kungaba yini. Singafunda kuHubo 89 lapha. Iverse ngelika 34 usiya ku37. Ithi yona iBhayibheli angikwaphula isivumelwano sami nokuphumileyo ezindebeni zami angikuguqula. Ngafunga kanye ubungcwele bami angikuqamba amanga kuDavida. Inzalo yakhe iyakuma phakade, isihlalo sakhe sobukhosi sibe njengelanga phambi kwami. Iyakuma phakade njengenyanga nanjengofakazi othembekileyo osemafini. So lapha ikakhulu verse 37. Verse 37 usinika umnakano ukuthi ilanga liveza lingufakazi oveza ukukhanya kwelanga. So ngezinye indlela inyanga yona kayila kukhanya kwayo. Ithatha ukukhanya kwani kwelanga ikuveza. So ngezinye indlela nxa umama lo kuthiwa ume phezu kwenyanga uthi ukuthi umama lo ume phezu kwalokho okuthatha ukukhanya ngaphi elangeni. Namfuna uhluphume kumama uhluthu ibandla. Ibandla kunjalo siyabona kubamba usiyabona. So ngendlela ibandla lime phezu kwalokho okuthatha ukukhanya elangeni. Ngezinye indlela ilanga singathi thina ngesikhiwa kuthiwa liya reflector. Ngezinye indlela ukukhanya okukhulu kungaphi kuselangeni. So ngezinye indlela nxa sesikubala ke umama lo inyanga ame phezu kwayo yiTestamente elidala. iTestamente elidala umsebenzi walo ngowani? Ngokuveza izinto ngemifanekiso. Ngezinye indlela iTestamente elidala likhomba, iTestamente elidala ithi yona
kulomkhulu ozayo kulo Jesu ozayo kulelanga lokulunga elizayo yeah. kuNew Testament ilanga lokulunga selinjani selibuyile yeah. so ngezinjela ibandla leli lime phezulu kwezithembiso zeTestament elidala bese ligonjolozelwa njalo yikugcwaliseka kazo kuTestament elitsha ngezinjela ibandla likaNkulunkulu leqiniso leyeme eBhayibhelini lihanqwe liBhayibheli lithatha imfundiso zalo eBhayibhelini singakubeka njengesisekelo yini lokho njengoba emphezulu kwakho kunjalo yeah singa i-foundation ibandla likaNkulunkulu lisekelwe kuTestament elidala eligcwaliseka kuTestament elitsha ngenye indlela ahamba omabili akula ngezinye indlela ibandla likaNkulunkulu alingeke lithi sithatha okunye akusasebenzi kumele kuhambe konke incwadi zeBhayibheli ezingu66 mfundisi indaba limnandi ukuthi isikhathi silomhawu kunjalo kodwa yekela singene ekujuleni kwayo sichazele izinkanyezi ukuthi zona zimeleni usiya phambili inkanyezi zimeleni ukuze sibambe isikhathi sethu sithola ukuthi lapha ekhanda njalo kunomqhele umqhele olezinkanyezi ezili12 ezingu12 now nxa sesikhangela umqhele eBhayibhelini ngifisa ukuthi ngifunde lapha encwadini kaPetro oqala ngo2 evesini ngelika 9 ithi yona iBhayibheli lapha kepha lina liluhlanga olukhethiwe ubupristi obobukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balo owalibiza liphume emnyameni lingene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo ngendlela eBhayibhelini nxa kukhulunywa ngomqhele kukhulunywa ngobukhosi ukubusa ngezindlela nxa kukhulunywa ngemqhele leyo kuthi ukuthi ibandla likaNkulunkulu libandla lababusi iBhayibheli lithi nxa umuntu esamukela uJesu ekhetha uJesu usesukile kufeni usesukile emnyameni wangena ukukhanyeni usesiba ngumuntu wesikhosini nxa silokho sifunde encwadini kaSamuel izasitshela ukuthi ngelinye ilanga siza kuyabusa kunye loJesu ngoba singabantu bangaphi besikhosini kodwa ibisithi yona kule inkanyezi eziyisikhombisa lapha esifunda inkanyezi ezili12 ungakadluli mfundisi umqhele wona lwana kakula kunqoba yini phakathi umqhele wokunqoba umqhele uveza ukuthi abantu abaza kubusa kunye loJesu ngabanqobileyo emhlabeni ngoba kawugqoka umqhele unganqobanga kunjalo so sengisiyachaza laphana inkanyezi lezi ezili12 ke sakuthinta encwadini kaDaniel chapter 8 sikhuluma ngezinkanyezi sakuveza futhi la kuSambulo ngo2 lo 3 sikhuluma ngamabandla ayisikhombisa ukuthi uphethe izinkanyezi ngesandla sakhe sakuveza ukuthi izinkanyezi zimelele abathungameli bebandla likaNkulunkulu so izinkanyezi lezi ezili12 zimelele abapostoli abali12 abayibo abasebenza loJesu ukusungula ibandla leTestament elitsha yibo abathi esilitshela khona sakubamba ngezandla kunjalo ungafunda ngabo kuEphesians 2 ivesi ngelika 20 siyavezelwa iBhayibheli ukuthi ibandla leli lakhelwe esisekelweni esinguJesu then abapostoli bese bevezwa njengalabo abayakhela phezulu kwesisekelo leso esinguJesu so yibo abavezwa njengenkanyezi lezi ezingu12 abali12 siyabonga mfundisi mbonani siyancedakala siyafunda kakhulu kuyini okunye ukuchasiswe laphana okukwathintwa bese ukukhulunywa ngodrago umsila umntwana kuyini konke lokho siyabonga mhlawumbe singakayi lapho singayifinqa indaba le sithi thina ibandla likaNkulunkulu umama lo esikhuluma ngaye ibandla likaNkulunkulu lembathe ukulunga kwaJesu imfundiso yeNew Testament bese lisekela kumbe leyeme kuTestament elinjani elidala bese sibona lo msebenzi wobuthungameli ebandleni omelwe ngabapostoli abali12 abayizinkanyezi ezili12 libandla likaNkulunkulu so lapha sibona umnakano oqhathekileyo kakhulu ibandla likaNkulunkulu kaleyamanga emasikweni abantu kodwa leyeme ezwini likabani likaNkulunkulu uqhathekile ekhona lokho ungakadluli mfundisi mbonani kuyavuma ungakayiphambili kancinyane ukuthi kulamabandla abathi kababali iBhayibheli kunjalo yizo besithana sibali abanye bathi ngasibali iTestament elidala bathi sokungamalatsha kunjalo ungabancedisa usithini enxa yabakhona basilalela bayezwe kutsho njalo siyabo yekela sikubeke ngale indlela iTestament elidala liveza uJesu ozayo ngezinye indlela
iTestament elitsha ngeke libe khona Kungela testament elidala. Kufana lokuthi wakhe indlu yakho mfundisi ngabamba umndomo ungela sisekelo. Kunjalo. Uyakhele emoyeni. Indlu edilikayo le. So awungeke wathatha okunye uchiya okunye. Uyahambelana. Icebo likaNkulunkulu lokusindiswa ngomusa lisukela kuTestament elidala libuye kuTestament elitsha. Ukuthi uJesu uzabuya enzeni aphile njani konke kukhona kuTestament elinjani elidala. iTestament elitsha bese sithi lokhana kade likuzwa ngale sekugcwaliseka. So kumele kuhambe konke kuyafakazelana konke kufakaza ngoJesu. Mfundisi ngiyakwazi ukuthi isikhathi singasishiya kodwa ke asikulungise lokho ukuthi okutshoyo akuxabani. Kulabanye ababona ukuxabana phakathi kwamaTestament yona lawo mabili. Siyabonga. Sengazathi kule ngxabano kusivumelwano esitsha lesidala. Kunjalo. Kanti ke wena uthi ibanda livele lisekelwe phezu kweTestament elidala. Elitsha selikhanyisa. Lokhana kwakungani? Kunjalo. Ngasikhangela indaba bese sidlulile sikhangela umsila, uDrago, umntwana yini lokho. Siyabonga. Yesifunde lapha mhlawumbe sikhumbuzane futhi ithi yona kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Bheka nango uDrago omkhulu obomvu enamakhanda ayisikhombisa nezimpondo ezilithumi lamakhanda akhe elemiqhele eyisikhombisa. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphosa emhlabeni. Lo Drago wema phambi kwesifazana obeza kubeletha ukuze kuthi nxa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. So iBhayibheli lapha iveza ngoDrago sesike samthinta uDrago ngale emuva sakuveza ukuthi ungafunda ngaze siya phambili izachazisa iBhayibheli ukuthi uDrago omqambo wamanga ngumhlebi uSathane. So uDrago ukhulunywa ngaye lapha nguSathane. Lapha nxa ukhulunywa ngempondo ezisikhombisa mhlawumbe khona sizakuthinta sesiku chapter 13 kabanzi ukuthi amakhanda ezisikhombisa la amelelene kodwa imibuso leyi ebusa ngokuholwa yisitha sikaNkulunkulu. Amakhanda la esikhombisa lempondo ezilithumi khona sizakuthinta lokho. Kodwa lapha umnakano ophuma lapha ukuthi owesifazana lo uDrago lo kuthiwa umsila wakhe wadonsa okukodwa kokuthathu kwezinkanyezi zezulu. Asuka webedweba siba lomsila. Babe kuthatha khona apha sivile. So umsila lo somsila. Somsila indlela nje eyokuveza ukuthi yisitha sikaNkulunkulu. Abanye abantu banxa bedweba uSathane kwesikhathi babe emdwebe lempondo into eziningi umsila. Kodwa le yimifanekiso nje. Sikhumbula ukuthi uSathane wayeyingilosi enjani eyawayo. Sikukhumbule khona lokho. So iBhayibheli ithi yona umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Ungahamba uye kuIsaiah 9 ivesi 15 iyasivezela ukuthi umsila eBhayibhelini umele amanga. Umele amanga. So nxa kuthiwa wadonsa ngomsila wakhe okwesithathu kwezinkanyezi zezulu ungabala kuJobe 38 iyasitshela ukuthi izinkanyezi zimele izingilosi. So nxa kuthiwa wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu ngomsila wakhe ukuthi uSathane waqilibezela ingilosi ngamanga zacina zimlandela i1/3 yezingilosi zezulu waziqilibezela wathi uNkulunkulu uyancindezela uNkulunkulu akafuni ukuthi bona bakhululeke ezulwini yikho ke kuthiwa wazidonsa ngomsila so waqilibezela ingilosi zacina zinjani zimlalela yikho esikubonayo lapha. Ngifundisa isikhathi sesingani siyabaleka sikhangele umntwana lo mama lapha ukhulunywa ngani verse 5 to 6. Siyabo nxa ukhulunywa ngomntwana lapha umntwana okhulunywa ngayo lapha nguJesu Kristu. uJesu Kristu ozalelwa ebandleni likaNkulunkulu elalikhona ngaleso sikhathi linguIsrayeli kumbe amaJuda. So uzalwa komntwana nguJesu ozalelwa ngapi ebandleni. Bese sithola ukuthi uDrago lapho wafisa ukuthi abulale umntwana. Sesikhumbula indaba kaHerodi la ukuthi uSathane sebenzisa uHerodi wafisa ukubulala ubani uJesu. Wazwabulala abantwana abali 2 years kusiya phansi abangabafana. So kwakuyimisebenzi kaSathane ezifihle kuHerodi ezama ukubulala uJesu. So yikho indaba echasiswa lapha sokuchasisa ukuzalwa kwaJesu ungananzelela kuyalandiswa imbali sesifike ekuzalweni kwabani kwaJesu. Amavesi mhlawumbe abalalela abangabala aveza ukuthi indodana okukhulunywa ngayo nguJesu. Ngabalo Isaiah 9 verse 6, Isaiah 7 verse 14, loGalatians 4 verse 4 iyasivezela ukuzalwa kwaJesu ezalwa ngowesifazana. Then kulokunye laphana futhi okubaliswayo umntwana lokuthiwa uzakubusa nguJesu lokuthiwa uzakubusa lokuthi umntwana lo wenyukela kuNkulunkulu bese okukhulunywa ukuthi uJesu ngemva komsebenzi wakhe elapha emhlabeni wasuka emhlabeni wabuyela ngapi ezulwini kuyise.
then uverse 6 uchaza ukuthi owesifazana lo wabaleka wayenhlane sokuvezwa ke isikhathi lapho ibandla likaNkuluNkulu elazingelwa khona izitha zevangeli so ibandla likaNkuluNkulu selizingelwe izitha zevangeli kuthiwa lathola indawo yokucatsha emhlabeni kumbe enhlane sokuvezwa ke isikhathi lesiyana esihlala sisithinta lapha kuthiwa zinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha 1260 days esathi thina yiminyaka engu-1260 yokuhlutshwa kwebandla kusukela ngo-538 kusiya ku-1798 ibandla lahlutshwa ibandla lathola ukucatsha enkangala kumbe emhlabeni indawo engelabantu so amakholwa eqiniso ngaleso sikhathi babekhonza uNkulunkulu becatshile enkangala becatshile ezintabeni uSathane wazama ukucobodisa ibandla kodwa ibandla kalifanga lathola indawo yokucatsha enkangala kumbe emhlabeni umhlaba kumele indawo elabantu abanjani abalutshwana kumbe inkangala ya mfundisi omunye ingcawo yabuza umfundisi uthatha ngaphi ngiyabe seke sakukhuluma lokho kwe-538 kusiya ku-1798 umuntu ufuna ukuthi akuthole kuhle ngakubala ngaphi siyabo silengwalo ezithile kodwa ukuqathele okunye esithona sikugcizelela ukuthi isiprofeti sifakazelwa imbali ngezinye indlela izehlakalo lezi ziyakhulunywa eBhayibhelini bese zigcwaliseka ngaphi embalini olunye ugwalo olungaba lusizo esithona silumemezela lapha lugwalo kuthiwa ngu-Great Controversy luyachasisa kabanzi esikhuluma ngakho lapha mfundisi somele sigqibe indaba somele sigqibe umntwana kwakuthinta wahluthelelwa ezulwini siyabo kusinika ithemba lokho uSathane uzingela umntwana uzama ukumbulala umntwana kafi umntwana kuthiwa uyahlithwa esiyezulwini lapha sokukhulunywa ngoJesu eseyenze umsebenzi wakhe wokusihlenga ungayibala kumaHebheru ngu4 verse ngu14 lo8 verse 1 ibisithi sinompriest omkhulu ongene emazulwini ubana ayesimela ngezinye indlela incwadi kaSamuel sivezelani indodana kaNkuluNkulu uJesu inqobile namhlanje usezulwini umele wena lami thina okumele sikwenze ukumamukela lokuvuma kodwa impi inqotshiwe udrago unqotshiwe okumqoka yikukholwa kuJesu onqobileyo siyabonga mfundisi uJesu nxa sisiyaphetha konke lokhu kwenzakala ebandleni lakhe kunjalo elimele ngulo wesifazana kunjalo so ke kuyacaca yini ukuthi uNkulunkulu lebandla lakhe singakunjalo uNkulunkulu ulebandla lakhe ngicabanga sisakugcizelela kakhulu esifundweni esilandelayo uNkulunkulu kasebenzi echiya ibandla lo Jesu wazalelwa ebandleni nasindaba balaleli uJesu wazalelwa ebandleni sikhuluma ngebandla elinqobayo ibandla elimphezulu kweTestament elidala likhanyiselwa iTestament elitsha zihlangene zonke zindawonye qhubeka kulathi kula izahluko eziqhakathekileyo zikaSambulo enzikini kaSambulo utsho njalo umfundisi ngithemba ukubana siyaphathiseka sidibane njalo kuvikela izayo ngesikhathi esifananayo endaweni efananayo siyabonga.